visit khalanya kya amse ro belai hambai media kokno tini 5 tarik Januari 2026 nor jotun saimano Nagar panchayat khaiya ni bagwi Bisamgang gram panchayat no je demarcation khaiya delimitation khaiya abono bobo area tei borok delimitation khaiya abono tini guri visit khai naimini oro nai naimini visit khai naimini maximum area no TTIDC ni jaga khobja go abahai boni bagui abo bahike TTIDC jaga khoboi hake gram panchayat khaiman ani kokka haichi ani Bidhan Sabha kendra o Nagar panchayat de khai town committee de khai ani kono objection kari phiaba je ADC elaka na oi ADC ni kono ani sinai oi oma hake ADC elaka khoboi ADC elaka na include khaye amti khaiman ang abo belai chaja gya ebong abona ang omo khayo abnang omo objection khayo nga ang abo puila notification ang khomon pore no ang norok saimono sibuso saimono 3 tarik November no ang already DM no ani objection ni jaga ang objection mani pore haini hai tabuk ongkorpi kwa final draft publication nei 31 tarik 12 2025 aba ga ongkhomon pore tabtabo wana ma singjabo tam ningke je area bo o gramin bank je tongmani aborok aboto gramin bank khanyang nei brok addition enusinai sibro abo khaimani enusinai khayo humpono je abo general khanai abo to pogi abo brok to gramin bank ni purpose training center purpose abo nau haipono abo higher ja hake nau ni je abo general klanya abo ti kogia hachi ga ang tini saita somoyo dem bai malanya kok bana kok rukha biang guri oi na ketini tini na kya ayang gramin bank na training center rong na kya ke CM office ti khlai tabu dosor poli jora nai mokono nogana wa mokono development nogana wa oba haita ngao belai sengomo objection khayo tamni bage hinke om hangnani ko gya oro local representative bo bini kaisa concern na nangmani abo bo na jagya nga ani ko ka haisi nang town committee khai Nagar panchayat de khai nang haipono additional jaga naile abo khaimanglang abo totally illegal klai abo karon abo kemni khomata krai addition jaga na abo addition ni simai asak jara abo addition jaga nai miya abo haino kai ang addition ni sungkhri ni kai ADC bo already LRS hoite already oro DMO kagas rahajak objection rahajak abo area je area abo addition ni amsara naimangla khnai boro objection rahajak এবং এডিসিনি ববো ডিমার্কেশন তে উংজাক তাবো আমতলি বিসি তাবো আমতাম বো এরিয়াটি খাইজাক আবনো তে বাসতলি বিসি আবরক বেবাং ন বংন ডিএমও রে হজাক অলরেডি গা আবন পরেশন তাবো তাম খাই আবো তোর তাবো হিয়ারিং খাইন জরা রাখা হাই আবন বাগাই ন সং থাঙ্গি কক সানে ডিএম ন অম হাই এরিয়া ন বাট খাই অম খাইদি এবং জয়েন্ট ফিল্ড ভেরিফিকেশন জয়েন্ট ফিল্ড স্টেট গভর্নমেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট TTIDC angkai panchayat department tribal welfare department o milogoi akoi tai local representative tongoi akoi o field verification khai demarcation khai belai janai hai angkai abo dispute tongnai haisi karon oma asugoi thagla khaisi tamni ke mo 94 no baksa gram panchayat o puskor bari rok jotpukur rok samotala amtoli rok hake khobi khibe kya afro aroni borok ke sungphono aron borok baksa sakana obo Nagar panchayat gram panchayat hamna rok ne amake sajakana borok busimi ani bagai ke abo tabu keso thanga angkai jong keso thanga angkai abo addition area no khobi hake khlai angkai abo jes kabona abo obong nai how khani kes kes bo khani sing gomo ba asuk bai thagya hasi ngam sa video nggo samong bo haje ya prik krak na hana obo obossi ang krak khana hana ang miya bo ukilok bai kok salakya a ukilok bai o elakani borok ngai kes ma khainai khai omo bahagi ADC elakana naiman aro ADC sarkar no omo khainai omo state government no khainai amtiki khlai kes khajang haisi ang miya already ukil bai kok sali pekha ang haina asugui jangya ngoro publishing ya sin sikang kisu cha proposal khamamon buising chang afro sini sibo gomo tongo
media tong ang 3 tarik November nang already objection clear ka jebe dosar poli Vivekananda সমতল আমতলি জরপুকুর পুষ্করবাড়ি অমক খবই যে অমক খাইমানি গ্রাম পঞ্চায়েত খাইমানি আবার অন্য এক্সক্লুড খাই এডিসিও দাঁড়ি হনে আং অলরেডি আং অমক খাইজাক চিঠি রিজাক এবং অবজেকশন চিঠি রিজাক আবনো তা MLA MDC কোন খাইয়া নিস মানে মানে খানা যে খানা মুসুং আবো তো খাইজং আবো তো মুভমেন্ট খাইয়া তো কেমন কেবো মানা খাইমিয়া তাম খাই MLA MDC কোন খালাইয়া কোন পন সাপাইয়া এরিয়াও নাইফেয়া আ করক সামাকে চাইয়াবো Karena ang already propose sungguh sih proposal lah jawab sih apa pun di pramatan ini ang already reach pekan objection di pekan ada kagus betongo, enggak elakan ini bijaya kisah ang khaiya a kokno belai abo nasri mungkok abo hingga tu saya, ani hisab ang bijaya kisah ang tam khai jongo dia mau bekok saya jongo, enggak ani kok kahai sih, neng Nagar panchayat berkaji tahun kompetitif berkaji, hai pun oh elakan ini borok ini ADC ni authority, state government, revenue department, tribal welfare, haji. Karena orang hai musuh tu hai ke khair ka, ani musuh zara tu ini hai ni, hai ke map khair mau baca tinggal bela. Gak ADC ala khab dah kicang. Gak ani kono Nagar panchayat khaima jaga wa, omo khaiba ani kono objection kiri. Pihak ADC ala karena na wo je Nagar panchayat khaya na yo, je ongoing process sorry jangan ni. Awak nak ang objection khayuta haji. Ke omun kok आंदोलन खाने खाइजों जतन जाने राइट दं आंदोलन खाने नि बंग आंदोलन खाइमा जागा नि कोनो उमो गरै ऑब्जेक्शन गरै कारण आंदोलन खाइजों आन तरफ फजे बां खाइजों जारि दिगनो प्रेसार क्लाया कोइ जाते क्लाय जों आ सिनि एडिसि जागाना बाके सुरक्षित खाइमान बाके सेफ खाइमान आबो क खाइसि असक जरना हामबाय